ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد. Maka begitu serentak mereka mengatakan amin, maka terbuka pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka, walaupun pintu Australia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyangka akan diberikan kehormatan. Zalimin bizalimin. Yang ada handphone hidupkan, yang tak ada jangan ambil handphone kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizalimin wa akhrijna Diri.